wata omutauni egino yakirwa ekinuuko hamwe n'emituumo ya kasasiro omutauni ya district erikuyagayaga. Ekinuuko kya Tabakari, ekinuuko kyona kigenzere twazunda bariho mbagamba ngu twaza kurwara ibora hamwe n'ibora kwarareterwa omu turiyo niturwara niho kubasa kufuna network abo kubata network yona ebyo mu kasasiro ho kubanoreba nabana bakuronde bicupa nturibwe nsiri bwira bwasese ntuzoyirwaro embasteriyo emkoreje ntwetera musente tweyingire nguto hona nabwo abashuubuzi nibagera mu kansesi gizo go kushoroza emishoro bita hasigara abashuubuzi nibefaho nk'abaana b'embata Agacencwire yakuturwaza nk'abantu basema abembezi bitu twaronzere tukakora rose mechi twaza kukora twaza kwekwatara mukitwe nk'abantu twegwenereze tauni kubanga bembeza twatireho bo bakazaho kurya tenko mabondo gabo waikahar kawo head vision ekishaka kibatahirire kandi oku niyo twashanga tauni crack owa municipality ekishani ekiri mu tauni ekya Kasasiro nitukimanya kuko turiyo nitugezaho kureba ngo twabona motoka kandi Kasasiro mu tauni garuka konka koteji tugizire challenges zo butagira sente emotoka ezitu zona zifire streets ezirikukiza ekinuuko ni St. Vin Gardens ou St. Church Kabwohe hamwe na stage ya masheruka rwagati omu tauni Gashoko Maika twakire.